Shalom, selamat pagi Bapak Enang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigaban siganu paribata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martongko mahita. Ham Tuhan le bata Bapa nami na marhabang sa kuriatas. Terima kasih ma isombahkon hurnami hubamu bani panorang sogoton. Alani begal tumang do pasu-pasumu. Na ijalohan nami ibagas parguruhan nami ari lupus ari das kubani panurang sugoton. Alanya Tuhan, mariti hatamu siseham hanami orang ham ura papikiran nami asisa ganjang niarion tetap mak hatamuin nagabi oncolan ibagas parguruhan nami. Puji maham Bapa ibagas Kristus Yesus Tuhan nami salam rapa kontongko namion. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijabe na siyam marian bani panorang sogot narion nabuhi sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on regapan sigano paribata bani panorang sogoton Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023 ay matar surat bani buku Kesalmen bintu 140 sada ayat walu na makatahon sonon. Tapi bamudo ale Tuhan Jehovah makawah mataku. Bamudo aku maporus ulang ma usehon ham tontunyo. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu ibagas ganupan pargulmiton di kuluta adong dotene resiko umbani haganupan nani horjahonta nani ranggihonta sonai age na sinurahon ni uhurta. Jana sipata buido resiko ay mambain hita kubir, mambain hita mabiar, jana bui tene mambahin gabi manduli kita. Ujung ni gabi fokus mahita hubani persoalan ay, gabi pita hubani na masa ay ma uhurta, sonai age pikiranta apa buis tene energita laho mengindahi jalan keluar sonah asibuy maluah kita kumbani persoalan ni dopa kon hitanok kanayay. Suku-sukun ni Aima salah do sonay sikapta lang. Tapi dingat kita ma ang gulalap do kita fokus atape makawah bani ahana si holmasa bahkan terfokus kita hubani prediksi-prediksi bani ari-ari na loro sonai age tantangan-tantangan sido pakononta rate ne bui sobutonta buis ma energita soya-soya tumang sonin-sonin tumang. Nah halani Aima bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus marlajar kita humbani ahana ongga idopa kon Raja Daud ibagas parguluhannya. Bani panorang hatiha hataon ipadas pengalaman ni Raja Daud sonai mabahat ni halak nasihol mga guhosani. Tapi lang fokus ia hubani persoalan ay, lang fokus ia hubani halak nasyol mga guhosani ay atap na makagigihon guluh ni tapi sada si Jolomon bani Aima asibuy iya totap mangguluh ilobe-lobe ni nebata makorjahon ahana gabe hatotapan ni nebata ibagas parguluhan ni ubani haganupan na masa ay anggo por ni benhita usihan songon kuda kusir dotene itu tapkon Daud hadirion ni sonahama ay memakai kacamata kuda. Jadi angko adong kuda kusir ya adong kacamata ni tujuannya Aima ase ulang jawar-jawar ya ase ulang idida hu siamun atau siambilo tapi bu ia tetap fokus hubani dalani. Jadi periodong pe poyon-poyon na maratah kiri atau kanan ya
lang hujay be ia mangida tapi terus ia hubay dalan ni janah boy da su tujuan. Nah, kacamata kuda na si sonon mahape ni na ipakai Raja Daud ibagas guluh ni. Asiboy tetap ia marjuang, asiboy ia tetap gabe harosu ilobe-lobe ni nebata, ay marhitehon ni. Na tetap pita hubani Jehovah duhasa, makawah ia. Jadi lang hubani na masaon ia fokus lang. Memang tongon adong doon. Ya, lang tersimbili apa persoalan ibagas guluon, lang tersimbili kita. Ya, lang boy humani boy atap boy subuton ta ipasiling kita on nauhujin ya lang boy so na itu mang hubani persoalan maningon idop pa kon hita do tapi dingat kita ma ori ni PHP ni ibagas perguluhan tahun sunai mabahat si hadapon ta ya si dopa kononta tapi asibui kita tetap marbuguh jana monang ibagas saganupan ay pakawahta maningon pita dopak Jehovah tumang jana maningon duha peni tetap tunduita ibagas hita. Jadi anggo malang ibagas hita be tunduita nalang do hita ay ya. Jadi sonaha do ciri-ciri ni tanda ni tunduita ibagas hita ibotoh kita lahu membedahon na ija harusuni nebata na ija hagigi ni nebata. Jadi anggulang adong bebata tundui ni nebata seng boy itandai kita be na ija harosu ni nebata na ija hagigi ni nebata. Jadi dos man do bata ganupan anggulang adong bebata tunduita ibagas derita ay maase ibagas na makawah dopak Jehovah be daut manobutay ya ulang mausehon ham tunduiho artini ay ori ni PHP na masa ibagas perguluhan di Raja Daud sarado sa pangarapan ni ase naibata tetap menjaga tundui ni ahado artinya ay tetap naibata marian ibagas ukur ni marian ibagas perguluhan ni. Jadi naibata matungon nagabe benteng bani naibata matungon na mangundingi iya kumbani haganupan musuh-musuh ni jana naibata matungon na menjaga tundui ni ase tarbahen Raja Daud aha nagabe harusuni naibata ibagas perguluhan ni ase sonai mahita sa ganjang niaryon uri niyaha penamasa bamu uri dong pe pernaburitan uri dong pe pergumulan itongan-tongan ni keluarga tetap makawah bani Jehovah jana mangindo apa mangarap asine batama komani na menjaga tunduita ase ibagas tundui na humbani ne batama hita mandala ni guluta si gano pari ase tarbahen hita marhitehon ni guluta sa ganjang niarion tetap marsangap uran ni Tuhan ito nga ni perguluhan ta amen martonggo mahita ajari ham hanami tongtong Bapa ase ibagas ganup gulmit nami si gano pari tetap hanami makawah pitah ubab ase puri ni adong petongon parlanjuan isyamun isang bilo nami sunay age nasyol mandorak guluh nami tapi sanggah tetap hanami makawah ubamu ijay betongon jupah kanami pangarapan bahasa ibagas hamdo adong haluahon ibagas hamdo adong parguguh benami jana ibagas hamdo tongon sonang uhur pikiran nami mendelani guluh nami sa ganjang niron ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion amin. Oras bat taganupan selamat pagi andohar matongon nitama ubani na bata ahape masalahku ahape persoalanku sa ganjang niron anggo pakawahku tetap do kubamu alay Tuhan ando karma shalom.